O, dobar dan, izvolite. Ne znam da gubiš. Izvolite, pogledajte, imamo raznih vrsta životinja, kućnih ljubimaca. Imamo mačke, sijamske, majmune, papagaje, piranu imamo i druge vrste ribice, somiće, gupike. Izvolite vi samo razgledati. Kornjača Marija. Pogledaj mi je tu da ponem. Da ponesete jednu. Kako ti kornjata? Kornjača, da. Ne mora Bogu, ne ja da nađem. Prosto samo morate biti pažljivi. Da. To su jako osjetljive životinje. Polako su vam, nežno, ne smijete ide na leđe. Koga ne znam? Na kasi ćemo se, samo izvolite. Kornjata. Dobar dan. Opet ti. Da vam matim kornjatu. Zašto? Ne valja, ovo kornjata ne valja. Kako ne valja? Ne valja, tabaniju te greju. Šta radi? Tabaniju te greju. Tabaniju se greju? Pa nemoguće. Evo ti pisi. A? Daj ti meni dugu kornjatu. To mora da je ovo neka tropska varijanta. Pa znate šta, kod nas nije običaj da se... Ne, ja sam ta na munteni, a meni ide za tak. Dobro, nema problema, ali ću vama to ipak učiniti kao stalnoj mušteri, nema problema, evo samo da uzmemo u Šta je lepa? Ta je lepa, jel te? Da. Kad je lepa, evo. Ovo je grenlandska varijanta. Ta se, nadam se, neće grejati. Probajte, evo pipite tada, ne grejati. Probajte. Izvolite. Nita. Ništa, sve u redu. Da, ovo. Doviđenja. Da. Opet vi, majku. Ne, da me matimo u konjatu i odmah da mi date dugu. Pa šta sad to je fali konjače? Ma jove se i to gdje. Ma nemoguće čovječe, kako? Evo vidi. Vidi. Da vidim. Šta radiš ti čovječe s tim konjačem? Mi te tamo igramo. Kako se to igrate? Lepo, ono...